Yeah, wo yakhulume yakonkanyeni koluvuna abafunela phansi abanye bephinde bevuna amasayi ngithi nginanyezala bafana bami ngizala umama kumedo siwabazo bona bethu abancane lwabuhlangaphi sakwabiyela lelo ngitshele nokontimile kanyeni nkuze ngizalala lelo ngathi yaziwa ngokuthi ngisebenzele endaweni ngoba vele imibi ayingeni ikabi ngidutha ngesiyebe sisoze ngidakala siqedile khuluma mina lenjani mfowethu ngaqhubeka ngifuna ukuzosayo ingakho yamhlanje ngikhothi ungangelani wena njani nithi sengikhuluma-ke bafana bami sengimphezulu phela ngikudla kuluthulela ngivele ngiyangibona manje ingakho ngisukele kanje ngide ngithi le kunjani okhomolo lakho yageleza ukhula ibambe njalo sukela 2002 wawugeleza lonke ubusuku khona amancane mankanyeni ngabanye ngithi ngiyangena-ke bafana ngithandaze sayona uphilele mazilimi besengikhala kona bethi ngithandaze sayona uphilane ngazile ngazo nathilala ngithi ngizongitshela ngithi ngiyangibona weyizwe ngathi nolamba ngani ngayihlanganela hawu sasesiwanisa hawu yiba futhi lapho sebehlanganela hawu nkosi yami hawu sesingawaintelile It's